Wafata tia fuafuanga mtanga luenga lo se foma loloina, emfai ona malo sila puipuinga, hao pepesi la fiva pona ivilet. No, sa norsu por sila mtanga luenga, tanga loa Dr. Robert Thompson. Le foi wata o le fuafuanga le tanga luenga, te loe fa mautu tai au, le vai aso. O kapo outpatient, le tichiro, le la tichiro lo tala fa do sufa tua. Ma itau sabat. Mo asase itau sabat. Pe yo ngai vaenga ia le ki le wa makafaka ki le tai. O le foi wa tau ia le tulanga o le pokala fo le toe fangainga o fale a ona ma ile vai aso fo. Au ale fa mo tau mai ia vai la au le fai mo le vai aso ia ona fa solo na ia pokala le vai aso fo ko fa mo mai ka ko fale a ona vai ngai o si o le wo mai atu le tau sanga i ofisa a ona ia le foi la tali mai ofisa a ona ta se pai le tau sanga pe ona ma se tu ala lo sa ma tu le ofisa a ona il tulanga e tichiro foi le toe fa popo se si vai aso ile tuanga me se lava I vaenga e fai si ona e fai mana fai alo foi o le kapenga ia fa usuenga o ia masa ia ale langa ave a tuala lo yo le ofisa o ia le foi la utali mai fa tai ele so le fio ale pule ia ma pule na foi lo ofisa o ia la non suo nga lo fa pe ona tapa e toile tanga lo su forma lo o le lipoti na tamai pe on faile mai tanga loa o se lia to a fe lua se la fa i tanga ta wa fia to lua fa na o mani liu a le na imal fa mana to a wala puipuinga e pe ona so no I papali o lungia Dr. Tito Kamo e ni vai tu poni antibiotics e fa una o preventative measures io tar ma tania e si le pui lo to fitino se tu lo sa mo e mo te mana o mier to so soan I mea ni o la pisi ko tingi popo o tingi ipu ma me o apa ma me o pauta vale se tu lo me foi no foi nan e o I kinka rongi ma me ha pena e ta talo tu mana nga mo raro e tau na fata ma ia sa ia pe tai ai ave la pisi ia pe o preventative measures sa ia o me ma sa ni ta do e lo to I fale mo lo vai le haitin e au nga e le au ia la puata mo foi na por mata pier mana ia ona ina le to fa mo fa to tan I o simple message pe o ta ko fiola mo ia tai lo to ta fa ma ia ma fa le ko fa te tu lo te ena tanga loli po te fa pia e to ali mafana wa mani liu I le fiva pona ivi e te le ai si tala I fe le ai fa pe o ali ma pe ko I no me ki ma liu ia le sa o le fa tala au le ona la ala ma liu ona o nisi fa ma e lo a fia ai fa te ma ala ma liu ona ma fo le tanki fiba uche e foi ala le fa tu la ma fo le fa tu la mai tu la ma liu ma fo mai le fa mai e ona ai le ta o le ICD-10 le classify Madiu fa ma madiu ia e patuati tiro le la I mafua anga tu la fa pe fa la ia ona fa pe tu sa o madiu e ona ia le se a toto le malu tau sanga le na madiu le po le so fu e o po le sa na marcha le so fu ia le fa ma ia tala tona na ia o mai a tiro mo fa mo bonga fu la fa ia le fa mauni ai ma fa mautu ai o le virusia taki fiva le na maliwai o a unga le fiva pona ivi au fi le fiva tinga le ulu tina maso le tino ma le so onga pona ivi pata le tino ni niva ma fa fau e eva le tino le manongi se mea ai huna oa pe toto lia le tino pe an la vea ma sau le palapala le iso ma le nguto se tulou e pe una fa ilo mai limas for lima muenga le falma i tamaiti wa matua I fa atamulia uma ma I eini se fa nau o lo istulanga o ngaonga ma o lo ta fia motonga fitinga
Jack se manutafa mo talafau.